musik kami. Di harapan kami siapa nak tulah. Pasal hatta tak kena lari kini lagi tiung musik kapu. Bisa lihut nak tidak karni. Namang baru kami. Oke pak musik kami lama. Kemudian mau musik. Jadi berikut kita seperti terus aku lipat atau nangkol seorang ini lainnya dokter itu bangkot musik kami pedang musik apa. Ada bang musik awal kartu. Kamu berisi searah, sereburu, kahok pupang kuara, kahok pusian arah, kahok pusian buru. Nah, berusaha mengusir iba apa akan marah-marah. Masuk, buatkah kahok punang yang kan ada pusing nakar pusian. Urus ibadat Tuhan itu hamun asadu anai yang kuna pasatun urus itoti amat talibatado sehingga matotok dipasukan Tuhan kamu sadaru hamuna barang kanamatiun baritak pakabi tumudalah sinaduan arimu saludo kepada nabor nabi asal diberikan asal nahamoro nasupanolo aku sekali mainan untuk musik nampak tusi dalam barende doa sinagai menawak kasih benono. See
Walau sono petorok di penguatan, koraktor, untuk menarita dari satu mubina pasca berumah. Di penguatan BSBI dapat doi, dibuka dari nama kemarin dibukanya kaulah-ulah kado bukan kesempur. Mas bagi umat seperti Kino, dikai pakai pangma, jatuh sendiri rohata. Lupa akan lalu di pakar dekat di mana cuma psikologi dari PSD. Hingga cuma di PSD. Kalau terlalu akan asli roha, lo akan ikut roha. Dasar lalu kita PSD. Kalau baju buatnya. Lalu kita dia mau keluarga besar atas besar itu. Alam nomor mundur dari nama. Ala aman masuk dalam lingkungan PSD. Takas dorong nami semua PSD. Ala adong boh kita batupan. Ima saham di PSD dapat beret secara disebut. Las disorto panau nami akan aman, akan ini. Tutup ma, pakukuan ni inako. Siap kumuan di PSD. Las patato nami maka saya mula saham lingkungan saham naung. Kita minamo ikumata PSD. Sen hami pigurus. Kita ado akamangan kainan. Terlakkan hari hidup saham ni hal inamo. Adong do di minggu ketiga. Kita pertanyaan hatta saya di sabulan. Boy kita masuk dari kainan.
Songonima sa kumuan PSB sa Luna. Sa sonido rohot siyan kas ni anggaran ni semua PSB. Las dos dorohata nama mukai dari mata ni mata dari namon rohot anggaran sa kumuan ni PSB. Oleh tema sa toa toa ni puwata. So naman ko ay panahon na kansalo na ulit ang kanagin na set na mo bago na marahal ko madiagad at dirubiyan. Oras mahal pagkiligo muna na mansalo marlibagad na madihamu na hula-hula na mga Raja nami, nata makaturo kami di parjong-jong muna. Negro mahal marsong batuha muna para hitian namin pasatod di batiar. Suwang sumonido buwal na tiyo Raja nami. O tiig mananggurang na buhay karpasan kami. Marhita las ni rohanami, uduk ni rohanami. Las marohan na Raja Mancalohi. Soon hatan ni nama gue mahu pasal kami. Tio ni tau tau man itatap sa tarabuma. Mono otik kudang pinabuhi sa panami. Maradepuk kamu na hula-hula nami sa luna. Di batama mangbohyak kapas-pasuna. Mangarari mahamuna Raja Nabi. Mangarari mahita. Mangarari buru bere sa luna. Farmusik nami. Pekroma iman dapat Raja Nabi hula-hula nami. Pekamu musik na. Kondang na naho partusi. Yang roh bangga,
Raja Nabi Amang Baru Tusamanita di Haroronami di Gokodok di Jojomuna na mga dupi Parsa Rumadyon na Baru Namyo Satu manarita pada dota di bulan Amang Baru Gabi tulang gabi. jadi di son adong bahukatu pahami songon na mga dupi Parsa Rumadyon na Baru Namyo songon eme naman luto dohon harbuikin Malutus soni pada buat terpatu pahami yang baru suatu manarita dohon barang buat pasti tugido pinabui harbuat kami siang pun apa sobi naik pasatong kami mah songon harbuikin nahubog kami jalan yang lihat turun kami mah di pugunya namanya yang baru kami berdamang macam musim apa tuh sih di pasar Bajoni Naporuon sama harganya nebun nak soribana doho emenaman luput gara nuka huliatok kami di pegunya alam muna nomor sana nomor dua dia ketika kita nanya matang ke kamar tergata tua karina nanggo di kuni Naporuon namyo sengke betul dia panggabian dia nak kahorasa dihamuda saluhuna di kunap karina Naporuon namyo tumpah tak teribata asa doho kami tong silu kami nak tua asa titin atino banget kong dorong kesopuna kung songonibe harbo itu nahubag kami amat tadi batamak tong namang gahipan pasuna asa pilihan na poki berbal pasalonga piru katong di mulai saluna pinaparina pa ng jujuruma na akabat samota laho pasawat ulos taho na mahami ko pinapari na barunan niyo tua anak dohon tuguru sa marunod yung kamahok ko 15 na pasaut. Iya, tiap kana mana-mana. 15 na pasaut. Bedamang musik apa tuh sih? Pergiakna dua anak masih ada, tubur paman emyong masih ada, tubur pubawa, tubur ang gini ilang mulai namyong ma saya ada.
Dot edana, dot nabaru ini ngomong. Raki orang mah. 15B. Iya. Kamu ni banyak ukuran musik kami. Nabi, apa satu urus Herman Mami. Tutino perli opung nanyo. Baik mak, musik kami dan tu sih. Lahu basatu lo solong mahami tupilap pa rin ang baro namiyon ang giyan niya katanyang nami di pasu-pasu di bata pilap pa rin ang baro na tujulan niya riyon badamang mamusik na si tumorang ima na si tumorang daro do pilap pa rin lutong gotong aduh man do lutong ito. Kalau
lebih madihamuna tulang nami situ orang. Song semoni nang tulang narubuk nai basaribu. Dinarohamu manggut kodok dia kajojo nami. Pasti pulau dia ada serbatua ada inang nami on. Disudai nang kabita-bita dan kami ambuna marahiti ke wakir. Ulos song semoni nang holok nang dipatupamuna tuhami. Lolosan kami pargil dengan muna raja nami. Noloholan nata mauliati marubu terpasat kami. Las maruhani badan na kapartendong muna. Kami yang nami sa hindi matuari naman utos sa Tuhan ni malos na ulido ang kararing gani malutungkurang pihak pagkiling ko muna mangyahin na ulido ang kararing gani ang kapuda muna sa ating manarita barang na kapartendong muna. Karmusil namin ang mahal masoba pasatong depeter nami tuhula-hula nami tulang situmorang suang-suangin ang tulang mangihon nami upong nami pasaribu payan mamusik na naho partusi. ni Raja niya Mangboro nami. Marhite na ang marudong ulo na boro nami. O mauduran di kami hula-hula na mahamaranggi. Sumuni ng hula-hula pamopar. Raja niya Mangboro. Gabi. Kita ni Tanyang nami, kami hula-hula muna. Kubuha kami doon, dison, kami na parluto, sikat na, parbuhay. Waik pa Mangboro. Jolo humasahat kami maon. Tuha muna Raja niya Mangboro namin asa tao dudul yang ka ulaw ka. So lima buwa-buwa siya kami hula-hula muna. Olya rin. Ngayon pasahaton namin maimay na marludo, sikat na parbuhay. May damang mamusik na.
Bahite na marujung ngulu na boru nami. Mangotang lagi doha muna raja na mangboru nami tu hami hula-hula muna. Hula-hula na marhahamaranggi kutasoy do si Mamora. Nuain pia mangboru di haradan nami mga dopi. Ujud pasar majuan ni na boru nami. Di tersingot di parbuay pirsi karena kami na marluto na hubuak kami. Suatu manarita to di muna somoni manang badam muna. Amang boru mulutung somoni pe parbuipir na hubuak kami asa lohonan nami ma. Asapin mapok ibahon-bahon persalongan. Pirit mapuparan nila boru nami luju-luju manang akapangomoan. Berliga-liga tuturita di napakatahon at kapakatayot ka di na Maria Raja. Tohono niya namang boru takas mamuan ang Raja Pinopar ni Namora. Nabisin na punahata jala akan napatas marroha. Dang bisa kihamutarot ni ulos na si buwanon ni hami hula-hula muna. Alay noay piyamang boru, iharo nami on. Hataponon nami masya kami hula-hula na marhahamaranggi. Pituma ulos si pasahaton nami. Urajan yamang boru nami. Gabi tulang, gabi tulang. Aladang mangkuwag doha muna dito ron ni ulos na naing si buwanon nami. Puhatahok kami ma hasahatan ni ulos na naing si pasahaton nami. Gabi. Amang boru, sada may tu anak ni na boru namin. Sada tu boru ni na boru namin nga marujung ngoluon. Sada tu pahopo pangkuaran. Sada tu persalongan may tu pahopo pinopar ni anak. Persanggoman may tu pahopo tuhu ni boru. Gabi, gabi. Sada mo se dua mang boru nami na marhahamaranggi. Iya, nama-nama masih. Sadanay tu na boru ni amang boru nami. Ibotona. Manang ibotona. Gabi, gabi. Jadi itu mamang boru na. Dibuat kota soy, ibu soy Mamora. Gabi, gabi. Dia lagi masih nak seruanan. Ane di hobe tu orang Tuhan. Satu bagian lima. Sotung ala nila sinya mangkoro kanahina sotung sotung yang zona air deh. Ala ni dia romani sian pang. Pandawa si Mamora. Kondo sarupa somon hani hahanani utasoy. Pisek kamu mah. Gabi, gabi, gabi. Pisek kau nanti tak baru sama si itu sia dua. Saya
kaya kami pun kami sa pagkakasakal lima pagbukin tumaruna sa ibang pagkalilu sulibe ibu kami bertua bagi kita si Bidati sini orang kita di panggilan pengurus kami nak kulit kami pengirip pengurus panggilan seorang pun panggilan bertua kita di bulan parauna begitu saja perwipin lo tadi buat kemana mas-mas ligas di rohan dia semua Madudu. Gogi kita dulu di pasar Madual di Napoleon. Seorang bapak turkinya amang baru. Karena anak pula seorang mengaliga, seorang dia orang muati. Gabe. Jadi nabuhi terpahami itu mah yang kami hula-hula pagpahan. Daripada dulu saya may itu ibadah namin. Pero namin ibaduhan. Saya may itu ibaduhan ibaduhan. Gabe. Saya pertemuan tu anak tubuhnya anak. Gabe. Saya pertemuan tu tubuh baru. Saya tu pangguaran tu bapunami si Johan. Saya tu amang ando tu paruna. Saya nang tu mangudana. Imana bu itar pada kami. Roy hat di marga papahan. Gabe. mengadong kami di pupunya Ramon. Ima ditulong sa bunga ang namartuan, sikungkong nasa isina, ima ba sila tua. Dan dia mampu pengalaman sangat untuk sama dari bata. Diambil dan membangunan Among guru, tapi dalam berubah kami, ima bawa seperti ima tak ini menawar buku. Saya cuma yang penggabian, lupa rasa. Ima semua dalam nami, pada foto kamu tidak ada seragam. Ima di pasar Naduani ibu penamion. Audit sosial di Pemanggung, kelas maruang terkait. Asal aku kalau kondisi kuat, tidak seperti bau-bau persalongan. Ini makhluk di pulang untuk menangis alusnya. Dulu banyak apa? Gabi tulang. Ihamuna aku lo burku. Ina bapak sidoan, lo kenani orang bisa lo orang bisa Kalau saya upai itu kita selalu membawa. Kita upai aku. Ina dia. Alai semua bola. Dari sini bola tua. Mohon. Alai nak sampai di badan udah masuk. Alai semua orang yang aku bola bersama. Kalau ada yang bola lagi. Dari ini anong menjauh dapat pasuk. Ayah dari kata yang mendukung ikut pasal aku dengan kasmu asal tua jangan lintang ulu kita dongkan lintang di bawah di batam. Amin. Jadi dulu ada lipat kami mendukung tahu di dalam lagi lah tahu dengan tanda jaduli Tuhan ini. Jadi satu kamu itu suara dan habarangi jangan mutu-mutu kemudian dari orang 3 hari. Asal para tersebut dua dari kembali ke pagami total sudah 2 hari maganda ng gulay sa ilo susulan na kapawan Madudu. kaso lima ang guru na boss ko ng Kuwait Saudi pagdaan ni Hana Pulos jadi selain tadi Pulos arong buat kami suruh di Pulos na dyan asal dyan pagpungan na gari dyan banda horas dulu lang niya ako para di mga 5 pasangan pasang kulis 22 Iwin naik ke sumur gadalin naik ke bagas hai sinadya rumah mo parang di bonokot tujulannya yun storok di tempat Madudu. kagaya dyan rumah
Legatkan sopo. Bunga kami untuk pengenalan keturunan perkulian perkuli guru. Juga dia bahamu kepada di pun akan oposo tulangnya yo. Maduri. Kami ada satu butian. Karena luka saat sudah kena Allah di halaman awak kali mana yang mau dibodoh lo. Ini kita mengurus apa tuh bagaian sama anak kuasa. Maduri. Jadi aku urus Gali. kami orang nak. Gali. Yang pertama, saya may itu anak, saya may nagtuturo, saya may itu paupo pengeluaran, lalu mengbuki manusia itu pasanggohan. Lalu pasanggohan siya na. Sorry. Saya may pasanggohan siya puro. Gabi. Saya may hamarangi. Gabi. Gabi po. Guru kami layang kamang guru. So madamwal muna manang pamobat. Gabi. Upong muna marga pagdayangan di bahasa Patikyan. Jadi ada orang kali ke kamang guru buat kami. Sohon perbuibir. Gabi ini nama dulu. Kalau tu sohon ini kamang guru na guru terbuat kami. Ima diulau persaur magau ni ang guru namin di bahasa Patikyan. Dan nahulit namin ang kamang guru. Kung ito pinabuhi terbuat kami dalam tempat kami marunong kami. Natay na doon mahugong kami, hindi masih ko pa kulang-kulang na pangahuna. Kung adik pa pag-webir, na buhat kami o kung muna magkapatyan, saya kurang malihamu akal pasok-pasok. Maduri tulang po. Jadi sorry mga guru. Gabi po. Walau tuh dipikir apa naik, pajang-pajang nami, hula-hula muna pamobar madiamu selalu ada kamu guru deh. Gabi. Mga teman. Jadi mula kami hula-hula pamobaron, kapung muna, marga padyanganon, iposiko ko hamu, dipersaur magawin ang guru namin o, pohon namin ang saluhod. Gabi. Alaya ka mang guru, nabuhi usagi kami di son, nabuhi waktu si kami dope, molo, tumuli ng guru namin o, dua tuhan. Gabi. Sada anak, sada guru. Jadi si koma nasira na dua. Gabi. Nasira na partunggong mahuloy umatu kami, tupahopu isyana. Gabi. Partunggong tupahopu isyapur. Si Kodo soalnya kira-kira ngamang guru, orang nami kamu salungna. Jadi sudah kamu mulai siapa ulian moralnya. Satu putor. Si Kodo kamu orang nami yang kamang guru, kamu ngamang guru, kamang atur. Kira kamu mani asal orang. Kami siapa punya sudut, ulos sormato, marga padang. Naik mga pehon, ulos kami. Ito ang pinapari ang guru namin. Huli ama. Ay, mga sinopar to siya. Pasar
Bang memang musik apa? Kami hula-hula, baik damang mga musik na. Hai dunia, lu kan datang
Happy